niba uri umukunzi w'ikipe y'igihugu Amavubi udacikwa n'inkuru kandi nimba ukunda u Rwanda udakwiye gucikwa n'iyi nkuru. Ni AFTV mukomeje gukurikira, tubazaniye amakuru ajyanye n'umusore w'umunyarwanda uri kwerekana icyizere cyane. Uyu musore akaba yakiniraga mu Bugereki yitwa Hakim Sahabo. Yakinaga ikipe yiswe AEK Sport FC yo mu gihugu cy'Ubugereki. Inkuru tugiye kubabwira turekesha ikinyamakuru cyiswe MD Sport TV yo mu Bugereki. Iki kinyamakuru rero cyagiye kirandika, ni cya siporo nyine, gikora ibiganiro bya siporo. Cyagiye kirandika ko ikipe yiswe Leipzig iri gushaka umusore wiswe Hakim Sahabo. Ucyumva iyo nkuru nawe yagutungura ntubyemere, ukanga kubyemera pe. Hakim Sahabo ari gushakwa n'ikipe yiswe Leipzig, ikindi cyiciro cya mbere mu Budage. Umva rero uburyo bimeze. Uyu musore Hakim Sahabo yitwaye neza cyane, niyo mpamvu rero iyi kipe ya Leipzig iri kumushaka cyane. Uyu musore banditse amatactique nyine kipe ya MD TV yiswe MD TV Sport, yanditse ibintu bitatu biranga uno mukinnyi. No mukinnyi ni umuntu uzi gutanga passe, no mukinnyi ni umuntu uzi gukontorora game, uzi gutwara games, ni umuntu uzi kurekupera igihe bari kugira iki babuze umupira. Nizo tactique bagiye bamwanikaho cyane. Uyu musore rero akaba ari gushakwa n'ikipe yiswe Leipzig. Leipzig iri kwemera miliyoni 20 z'amadolari, kuko uyu musore wiswe Hakim Sahabo aracyafite amasezerano y'umwaka n'igice nyine. Rero ubwo ayo mafaranga arimo ibyiciro bibiri. Mwumva ukuntu rero biteye. Ikipe yiswe AEK Sport yo mu Bugereki izafata miliyoni 8, izo bari kumvikana. Noneho Hakim Sahabo we azafata miliyoni 12. Noneho service add-ons iyo ugeze mu ikipe kwitwara neza bakazamuha miliyoni 5. Ubwo kuri Hakim Sahabo yabatwaye miliyoni 17, ikipe igatwara miliyoni 10 igatwara miliyoni 8. Rero iki kintu, ino nkuru rero nayibonye sinayicaho kuko uyu musore ni umunyarwanda. Iki kintu yaba ari ikintu cyiza. Rero muhateka ikintu bitubwira, ikipe y'igihugu yaba ari umukinnyi wa mbere ugiye muri shampiyona 5 zikomeye ku isi, wa mbere wabubayeho w'umunyarwanda. Kuko iki shampiyona ya Bundesliga iri muri shampiyona 3 zikomeye nyuma ya Premier League, La Liga nayo igakurikiraho yose Bundesliga. Ikipe Leipzig rero nayo nahise njya gushaka imibare yayo. Ikipe Leipzig yabaye ya 13, ikaba iri ku mwanya wa 13, ikaba ifite amanota 68. Kuko ziri kunganya ari ikipe nyinshi zahanganyije amanota, ari ibintu by'ibitego nibyo byagiye bisubiza inyuma. Iyi kipe rwose yitwaye neza, afite n'abakinnyi bakomeye. Rero nagarutse kuri kano kantu pe, umwana w'umunyarwanda rwose iyi nkuru nayibonye ndavuga ati sinayicishaho nayigize iki, sinayinyuraho muri make, ntabwo sinayicishaho rwose. Mu bintu byo kubeshya ibi ntago ari ukubeshya. Iyi nkuru rwose iriliyo rwose. Rero yaba ari ikintu kiza ku Rwanda, yaba ari ikintu kiza ku ikipe y'igihugu, yabiteye imbere urwego. Rero umukinnyi yagiye mu ikipe ikomeye nawe atera imbere. Yari AFTV, mukomeje gukurikira. Imbuto arakora subscribe, tujye tubana, yikure tujye tubana. Ni